سرفي مشاري او مشارة اخفتن جهبه يعني بجن كمال كلجدار اوغلو کو گوتیه اگر ام درکوین امی آشتی درست بکندنا برا ترکیه و سوریه و ایران و هر وها عراق داشی کو اف هر چار آلی دبن جیرانن هفدو درباره وی مجاری اف تکتیکا كمال كلجدار اوغلو یان جهبه یان اتفاق ملتشیه و دهمبر کردان دا کرد بسر کبن یان سر ناکبن من میوانه که برای پروفسور دکتر احمد اوزر بسپور سیاست نافخویی و شروع سیاسی و لانقره لقلمه بیتن دکتر ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 تیروانین و نرخاندن آتش جبو و داخوانیا کمال کلجدار اوغلو چیه؟ بله پروفسور دکتر احمد اوزر کو بسپور سیاست نافخویی لترکیه بحثی ویم بشاره بکنی تن مجار گله زورن چون هل بشارتن دهوله دانه هلانه کی سیاسی و برنامه یک هبه و آرمانج یک هبه و پروپوزال یک هبه جبو دنگدرین خوش جبو حولاتین ترکیه جبو و یکی کدنگی بدن بیلانه سیاسی او لانه سیاسی بکار بیتن سر بکویتن پشتی سرکفتنی و چاوا بکار بیتن پروپوزال خو یان برنامه خو یا پیشکشگیری ده هل بشارتن دا پیشکش بکتن برس دکتر احمد اوزر کو بسپور سیاست نافویه شروع سیاسی و لدور و مجارید گلمه دا بیتن دکتر ایوار باش تو بخیراتی شبو کردستان 24 درباره داخوانیا کمال کلجدار اوغلو راگاندنا پروژه آشتیه دنابرا ولاتن هفسنور ترکیه ایران عراق سوریه هیچ هوا دبین نرخاندنا و چه جبو و برنامه ای ایوار باش نا اوا گرکی دو شقا مرو بخونه یک ایروکی دا وقتی که اوان چار دولت هاتنه جمع هف جبونا پسکلیکا کرده هاتنه جمع او سنتو جنتو امبیج جبونا کرده تشتکی باش ارنک یا دنیا جی اوه نا ایرو در اولو دبه کی امی جبونا آشتیه ورنه جمع هف اوه aslında tişteki باشه ama bona aşitiye jî gerekî du tişta bîne holê. Aşitiya navçe da bağlı du tiştane, du psikrêkan e. Yek ya psikrêka Kurdan e, yani gerekî divê navçe da bi ser aşitiye evê mesele bikin. Ji bona jî ser avê av. Ava Fırat û Dicle'ye na de servî da Suriye, Irak gelek psikolojik giring derdixine holê de Birleşmiş Milletler'e da jî evê dîne holê em bêjin dikarin eva Fırat û Dicle avawînî bikine sedema aşitiye çakî komir û çelîka li Avrupayê bu sedema aşitiya ava Fırat bikine sebeba navçeyê da eger ku niyet hakikaten li ser aşitiye be vînî gerek meriv destek ke bibine pêşva bibin lê niyet da Iraqê İranê gelek دکتر دوی پروژه کمال کلجدار اوغلو دا تو بحث آشتیه دکتن دنابرا چار ولاتان دا یعنی پروژه کردان دستکفتن کردان پرسا کا پاراستیه کرد و خودی ماف با خودی قرار و بریار به دوی پروژه آشتیه دا yani gerek üsabe eğer ki aşiti hebe gerek Kürtçi karar be. Bonavici gerek ki evan çar devleta de servi içi da liser aşitiye da kararı kubine yek bikne yek liser bandoriye da ser binde ger verlem hep aşiti derna keve holi niyeta Kılıçdaroğlu embejin halis de samimiye ki Kürt jivini destek dikin ve
siyasete da divê hilbijartinê da ama niyeta İranê niyeta Iraqê ta Sûriye acaba wê isabe acaba ku işte Kılıçdaroğlu dibêje di hişê wî da hişmetiya wî da mêjiyê wî da ewa di hişê İranê da yê Iraqê da yê Sûriye da jî ûsane Başa doktor. ewa mühim e ewa îşa were holê were çapkirinê were çêkirinê paşê meriv dikare ser xeber bide. Tamam doktor. Sadece ewa keremke. Doktor ev projeyeke ji bo paşerojê ye. Eger bibin desthilat wî demî kar li ser projeyê dikin. Lê pirseka din. Di niha da namzedê Kurdan ji bo serok komariya Tirkiyeyê Kemal Kılıçdaroğlu ye. Gelo Kemal Kılıçdaroğlu dikare eger ser bikeve bibe serok komar di sibê rojê da yani dikare bibe ew karakter ku şerê çil saleyê di navbera Kurd û Türkan rabigire aştiyê berqerar bike? Zaten ew di xeberdan da wana dibe niyeta min armanca min ew e ez vê piskilêka Kurda ez ê çareser bikim. Eva gotina mühim e. Kurd jî servînî zaten destekê didinê. Ema bingeha wî hê jî nîne çareser bike. Yani dibe ez ê di nava parlamentoyê da meclisê da vînî bînme holê vînî çareser bikim. Em bêjin ya HDP jî destek dide dibe erê em ê di nava parlamentoyê da vê meselê çêkin. Eva sadece em ê helkin çêkin çareserkin gotinê nave gerekî madde wê ça bikin bîne holê vînî zelal bikin. Lê ev gotina jî baş e çünkü eva AK Parti 21 sal go ez ê vê problemê çareser bikim. Kurd oya pişkirin çareser nekir. Oyê Kurda Rey Kurdistan 20 sale 21 sale bu iktidar. Tamam doktor dest xoş. Tamam doktor dest xoş. Brez doktor Ahmet Ozer bisporê siyaseta navxweî şûrovekarê siyasî تتكلم وی گلک سپاس دکتر بو بری نعمت ماندی کری